na 10 km. Paulo Šimunčić, Tea Faber, Ana Štefulj. Znači treće, drugo, prvo. Treće mjesto Paula Šimunčić, AK Sloboda Varaždin. Prigodne poklone dijeli predsjednik AK Varaždina gospodin Josip Lacković. Paula Šimunčić treće mjesto, rezultat 45-20. Bravo Paula. Drugo mjesto Tea Faber, AK Dubrovnik, 45-03. To je bila gadna borba za drugo i treće mjesto, 17 sekundi između Teje i Paule. I prvo mjesto Ana Štefulj, AK Sljeme, respektabilnih 41-55. Ana Štefulj, prvo mjesto, apsolutna pobjednica na utrci 10 km. Osim ovih nagrada, posebna nagrada hotela Trakošćan. Evo, zajednička fotografija.